tuta ka na jing hi Bongjol Presbyterian Church of India Kovahun jinamga drama mi ani hi asei akong en sang hi akong lui hai ara ta sa kum tam tak lo sor ta hnung ani a hitaka hin kung som nga som welding ara ta sa uma ta tu hin zording in ara hin lo me kani tu hin kuwa kung sang lipun na hun ni kum September sa ka fang na kha October sang ni le som ni pangahin ka hong fang no ding ani a video hi lo en ai tiu le hi tu ta cafe na hi azuk lu tan na ani hi takan to ken ka hong lu tan na ilai kin lam pui ani na chang zon lam pui kin ka lu ta me azuk lu na ani a ilai so in ngak na dinga in ngak na bu ni bo ni puram len le voision hen an ko valo hai kan hang en ka yani ra ta sai na kita ka tiang kan kung som nga som bu welding ra ta sa uma chu zording in to in lo me ka hitaka zornaman po hi presbytery office submit wang ding ani to hin abil thar kung sang liai pun na ta sa kha 2020 le 21 ai pun na sa hai ka kan hang fang ding ani an poi te hin poi xin là 2024 kan voi kat abil pum pu hi ka fanga to hi 25 October ani no ta alawin thang down ha jai lo en thai na ding ni borar ka ba ai member in za tak purem lin le kan fang ding ani ngau bang đi tu lại nayan wat lo se ban hi la he kung sang liai pun sang ni le som paku le som ni pakhat tu mai phun ba ka khan 2025 tu kum khan kung sang khat abil hi extena ai phun sa no ka are ngin chu kung sang nga chai phun lu ang ta presbytery ho ni ramak sana le lai si tu ta tu man wa le chu kada cutter machine nan thong wa ilai su ngai gon thao han ta an dumel ani hing lai ko ilai su ngo chu thalen ta kuwa he ram pure men ka ma thoi pe ya he jinam phai chen jo ho man la hin amol he molin lu manga uman la hin mu so el thai ni no pangel no chun nikuma ka mu ne khan jalo len ta tlang te ngai khu kum thum ja wa chu indik tak en ko wa he sang thum le jarit hai chu kung sang thum le jarit hai chu ra ta ding
Bisa hit aduk biga sabi rasa ni sakto na bisa na ko na inga hit aduk na duk ko Fulai phaya khunara umantan tiamo ara kha ju enaiti akong hi hangen en lai akong en baldan an thokna that je chei hri thei ara pa tu ara thadinga ne res battery thoi thoi khan nu tha su phan ro amun phang so belin la hin so la le hi puram hi voi sun chu pes battery ta ding en ani khat tha pek to pa phone hi ami hung en kol ami hung en kai pui ni pes battery office an thoka mo purna pek kani angin bill pastor in charge ha phone en kai tu ding ti ni voi sun hin puramin ani khat tha seng to bin allo e ko wa lo mek a hai la na bin hi mi hung en kai pu ya kan phang suk to bani an lo na darina so ni ta ngati hi heran ta hi kung sang liai phuna mi kha he tu kum ara tana kung ni kung thum kung li so la ya hai khom so ara tan ta phun tharami ara in dik tak he 2019 kumai phun kha ara deran ta heng angat he kung sang liai phun ani he tu kum chu hung ra tan met ina hei fe pe ya so lai khom sanara tan ta ara hai khom he mundanga nek manin ara hi thale ma hoya a bor hi site ti nei na deu thon jasa so taka kom sa ako ngi ratam rayan ta Tuwe nam phai tinga he nakita kanung tranna ki mul lep ting khinia he je nam vadung ting dewa mi hai alin zul na ani zola ne hilai phe vong zol presbytery ko va phone ani tu kum lam chu ko va man hi tha hing ang ngat a hung ra pe chun in kam chu that ta le ding an ko va kung an ko va bilang thok hin balance ni bani ta lai ram hi a hon he thir dai sarli in hon tok ma ban hilai reng na in hon po patin zaren hon chu ei vong tha the ni nan langa
ที่ว่าเลยภาษาเนี่ย en kolna hengzat taloi la seng noi ei sor huna chu kum khatin ei seng na let khat nek a tamai mu ngal te ei zor pha chu in sel na ding no ko ba hon thatak alai nei ding ai lung re su zawa nga ya